Čicka, Zelenski smenjuje Rezinkova. Evo ko će biti novi ministar odbrane. Ukrajinski ministar odbrane Aleksij Rezinkov će verovatno biti razrešen ministarske funkcije sljedeće nedelje, izvestila je ukrajinska novinska agencija Ukrajinska pravda pozivajući se na vladine i vojne izvore. Prema izvorima, verovatna zamena za Rezinkova bi trebalo da bude Kirilo Budanov, šef Ukrajinske vojne obaveštajne agencije HUR. Nisam vodio nikakve razgovore o svojoj ostavci na ovu funkciju, rekao je Rezinkov za Ukrajinsku pravdu u intervju koji će uskoro biti objavljen. Neimenovani izvor potvrdio je Kijev da će Rezinkov vrlo verovatno biti smenjen u vrlo bliskoj budućnosti. Nakon razrešenja Rezinkov bi mogao da bude imenovan na novu funkciju ministra pravde, jer niko u predsjedničkoj kancelariji nema sumnje da bi Rezinkov trebalo da ostane u vladi, navodi se u članku Ukrajinske pravde.